Turabasuhuje tunabaha ikaze abakunzi ba HD Global Media n'umwanya w'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Umurongo ni HD Global Media ni umuyoboro wa YouTube, nimba udukunda ubanze ukanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo uduhe inkunga yawe, ariko hagati aho kandi wakanda like, waduha comment ndetse wakora share ko bishobokera. Ni amakuru rero agezweho kuwa none, njye mugiye kubana nitwa Dani Hambo, nk'ibisanzwe n'ubundi turahera mu Rwanda. Reka tuze dutangira nyuma y'akaruhuko gatoya. HD Global Media. Tubabwire ko Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yirukanye abayobozi babiri bo mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC n'umwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi. Iri tegeko ryasohotse mu igazeti ya leta yo ku wa 16 Ukwakira 2025 rigaragaza ko abirukanywe muri RBC ari Dr Ndikumana Mangara Jean Louis, wari umuyobozi ushinzwe kurwanya malariya, Kabera Semugunzu Michel, wari ushinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo. Dr Mangara yakoreraga muri RBC kuva muri Mutarama 2018, yagezemo avuye mu bitaro bya Mugonera, aba umukozi ushinzwe gukurikirana ubwandu bwa malariya. Muri Nzeri 2021 nibwo Dr Mangara yagizwe umuyobozi ushinzwe kurwanya malariya muri RBC. Yakoze izi nshingano kugeza muri uyu mwaka ubwo yirukanwaga. Kabera yinjiye muri RBC muri Gashyantare 2013 nk'umukozi ushinzwe gukurikirana ibirimo ubwandu bwa malariya avuye muri Minisiteri y'Ubuzima, aho yari ashinzwe gusesengura amakuru. Mu Ukwakira 2017 nibwo Kabera yagizwe umuyobozi muri RBC ushinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo. Yakoze iyi mirimo kugeza yirukanywe. Muri RICA hirukanywe uwari umuyobozi w'ishami rishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi n'imitunganyirize yabyo, Niragire Ildefonse. Niragire yamaze igihe kinini akorera muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kugeza muri Kamena 2020 ubwo yahabwaga inshingano muri RICA yo kugenzura ikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Tariki ya 11 Ugushyingo 2022 nibwo inama y'abaminisitiri yafashe umwanzuro wo kugira Niragire umuyobozi w'ishami rya RICA rishinzwe ubugenzuzi ku bikomoka ku buhinzi n'ubworozi n'itunganywa ryabyo. Kuri ubu bakaba bamaze kwirukanwa mu igazeti ya leta nk'uko byatangajwe. Mu makuru avugwa mu karere, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yategetse ko umutwe witwaje intwaro FLN urwanya leta y'u Rwanda uhabwa imbonerakure zirenga 400 ziherutse mu myitozo ya gisirikare kugira ngo zibongerere imbaraga. Izi mbonerakure urubyiruko rushamikiye ku ishyaka rya SNND FDD zatorejwe mu kigo cya Makamba, zikomoka mu bice birimo Kabarore, Bukinanyana, Mabayi, Mugina na Rugombo, biri mu yahoze ari intara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Umutwe wa FLN ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Impande zombi zimaze igihe zifatanya mu kurwanya twirwaneho mu misozi ya Minembwe no mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi. Muri 2018 no muri 2019 FLN yagabye ibitero mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, yica abaturage benshi abandi barakomereka, yangiza imitungo yabo irimo imodoka. Yabikoze iturutse mu ishyamba rya Kibira aho yari icumbikiwe na leta y'u Burundi. Amakuru yizewe ahamya ko abarwanyi ba FLN bakorera mu gace ka Kidote gaherereye muri Gurupoma ya Remera muri teritwari ya Uvira, bohererejwe imbonerakure zirenga 200. Aba bayoborwa na Colonel Fabien Mukeshimana uzwi nka Kamayi. Izindi mbonerakure zirenga 200 zoherejwe muri Rubarika muri Uvira, zisangayo abarwanyi ba FLN bayoborwa na General Major Dieudonné Hategekimana uzwi nka Theophila. Hagati muri Kanama 2025 abashinzwe ubutasi mu ngabo z'u Burundi bahuye na General Major Hategekimana bamusaba ko yakorana nabo ndetse n'ingabo za Kongo muri teritwari ya Uvira no mu bice byegereye u Rwanda. Aya makuru avuga ko General Major Hategekimana yijejwe ko ubufatanye buzatuma leta ya Kongo iha FLN inkunga y'amafaranga n'ibikoresho. Umwe mu bakorera mu rwego rw'ubutasi rw'igisirikare cy'u Burundi yagize ati ndayishimiye n'uwamubanjirije Pierre Nkurunziza bafashije umutwe wa FDLR na FLN kuko bahuje ingengabitekerezo yo kwanga
Abatutsi. Ishyaka SNDD-FDD riri ku butegetsi bw'u Burundi riracyagendera kuri politiki y'amoko ryizera ko rizateza ibibazo leta y'u Rwanda iyobowe na FPR ibinyujije muri iyi mitwe. Umurundi ukorera itangazamakuru ryo gufotora Teddy Mazina muri Kanama 2025 yasobanuriye mu kiganiro The Long From yabisobanuriye ko CNDD-FDD na FDLR bihuje ingengabitekerezo bityo ko ariyo mpamvu biba bishaka kwifatanya mu kubarwanya. Mazina yagaragaje ko bitewe n'ingengabitekerezo leta y'u Burundi ititaye kuba FDLR ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yakirana urugwiro abarwanyi bayo bagatura bagacuruza bakanahategurira ibikorwa byabo. Yasobanuye ko ubwo habagaho igerageza ryo gukura Pierre Nkurunziza ku butegetsi muri Gicurasi 2015 abarwanyi ba FDLR bavuye muri Congo bihutira kumutabara. Ingabo z'u Burundi zigera mu bihumbi 20 zirunze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri teritwari ya Uvira zikorana bihoraho na FDLR zikanaha inzira abayobozi b'uyu mutwe na FRN bajya gukorera inama i Bujumbura n'ahandi. Ni inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Igihe. Dusoreze hanze Afurika tubabwira ko ubushinjacyaha bwa Bangladesh bwashinje Sheikh Hasina wabaye minisitiri w'intebe kwica abantu 1400 busaba urukiko kumukatira igihano cy'urupfu. Hasina yabaye minisitiri w'intebe kuva mu 1996 kugeza muri 2001 no kuva 2009 kugeza 2024 ubwo yakurwagaho n'imyigaragambyo ikomeye yari yiganjemo abanyeshuri. Nyuma y'iyi myigaragambyo hasohotse ijwi rya Hasina yumvikana abwira abashinzwe umutekano ko bagomba kurasa abigaragambya bakoresheje intwaro zica. Umushinjacyaha mukuru Tajul Islam ku wa 16 Ukwakira 2025 yabwiye urukiko ko Hasina yari afite intego yo kuguma ku butegetsi burundu hamwe n'umuryango we kandi ko kugira ngo bimushobokere yahisemo kuba umunyabyaha. Kuri Tajul, Hasina yakabaye akatirwa ibihano by'urupfu 1400 bihwanye n'abantu 1400 yicishije, ariko kubera ko bidashoboka akicwa ahumwe. Ati barasaba byibura kimwe. Imyigaragambyo yo muri Bangladesh yatangiye muri Nyakanga 2024. Icyo gihe abaturage basabaga leta gukuraho itegeko rigenera umubare w'imirimo abakomoka ku barwanya urugamba rwo kwibohora rwabaye mu 1971 kubera ko Hasina yanze kubumva agaha abashinzwe umutekano ibwiriza ryo kubarwanya. Intego y'imyigaragambyo yarahindutse bamusaba kwegura ariko nawe yanga kuva ku izima. Tariki ya 5 Kanama abigaragambya basatiriye urugo rwa Hasina ruherereye mu mujyi wa Dhaka ahunga yifashishije kajugujugu mu gihe ari mu buhungiro mu Buhinde. Ntiyemera ibi byaha kuri ubu ngubu. Twanzura n'aya makuru, raporo ya Henley Passport Index igaragaza uko pasiporo z'ibihugu zihagaze ku rwego mpuzamahanga yagaragaje ko pasiporo ya Amerika yageze ku mwanya wa 12 mu gihe mu myaka 10 ishize yari iya mbere. Pasiporo ya Amerika yari ku mwanya wa mbere muri 2014 igera ku wa 7 muri 2024 mu gihe ubu igeze ku mwanya wa 12. Kimwe mu bigenderwaho ni ukureba ibihugu cyangwa ibice umuturage ufite pasiporo y'igihugu runaka ashobora kwinjiramo adasabwe visa. Henley yavuze ko gusubira inyuma byatewe n'uko abafite pasiporo ya Amerika batagifite uburenganzira bwo kwinjira muri Brazil n'Ubushinwa badasabwe visa. Hakiyongeraho impinduka muri politiki zabayeho muri Papua New Guinea, Myanmar, Vietnam na Somalia. Iki kigo kinagaragaza ko abafite pasiporo ya Amerika bashobora gusura ahantu 180 muri 227 badasabwe visa. Mu gihe Amerika iha amahirwe nk'aya abantu bavuye mu bice 46 gusa. Binahozwa na politiki y'ubutegetsi bwa Donald Trump yo guhangana n'abimukira yatangiranye no guhashya abacuruzi b'ibiyobyabwenge, kugabanya abanyamahanga bakora muri Amerika n'abanyeshuri b'abanyamahanga. Iki kigo kandi kivuga ko kuba Trump yarakumiriye abantu bo mu bihugu 19 akanakangisha abandi bo mu bihugu 36 ko bazakurirwaho visa biri mu bituma pasiporo ya Amerika irushaho gusubira inyuma. Kugeza ubu visa ya Singapore iyoboye izindi aho uyifite ashobora kujya mu bice 193 adasabwe visa, igakurikirwa n'iya Korea y'Epfo binjira mu bice 190 badasabwe visa, mu gihe ufite pasiporo y'Ubuyapani yinjira mu bice 149.
Ni nuko twanzuye reka tubashimire ko mwakurikiye amakuru yacu kuva atangira kugera ku musozo. Tubabwire ko nta ni HD Global Media muba mukomeje kubana nayo n'umurongo w'Abanyarwanda, mujye mukomeza mudushyigikire kandi mukunde ibyo dukora, mukanda like, muduha ibitekerezo muri comment, mukanda share kubo bishobokera kugira ngo dukomeze gutuma bino biganiro bigera kuri bose. Turabashimiye cyane rero, njye na Ridani Hambo, ciao ciao, amakuru yacu nakagaruka. HD Global Media.